Suddenly ang kaisa borok ni comment nugiru do. Hingga borok nok screen nukna borok am sike kok khaime ke comment khai kana nugu nyama kana se kok khaime ke bano comment khai ga seriously. Hello dolok bahai tongbai khakhayo kaham tongbayo na lamsago hainu hai tinini te kaisa ketal video tini chung narongno kebang ma breaking news hanan thangoi tongu omon bagoi video na payasak jora diwi nai tongri dolok poila update ki omochi Bisramganj no Nagar Panchayat sanamna thangoi tongu ta dolok narok kaham kinus thaimon an previous video obuna tiyang kaisa full detail by video sanamjak na a video nai khai ko saima khamunta nai je ko kun kok kuroi ang video ni last link nai description no hingke Tamo kha dolok no kaham kinus thaimon Bisramganj kaisa ADC area tongmani ta obuno je Nagar Panchayat samna thangoi tongu tai nok side ma Nagar Panchayat tan snam nai Nagar Panchayat hingke bansarong ni mote songi thana kun ADC ni kun facility kuri ongi thanai ta omon bogoi borak sanamna nayuta hingke obuno khnao nyai asuk joba to khaikano joba khaiman yakul ku nonglia obon bagoi je buagra phainen samoni phaika dolok miapro bo phai dolok je thayo Nagar Panchayat sanamjangnai hini saka a thayo thangoi bo direct SDM by malike SDM ni boni office thangoi SDM by kaisa kok thalai kata joto kagas se khaiman yakul saima kha dolok umah ke buagra sau tabu ADC elakawo tabu ADC election ongan thangoi tong umah jorao kudo ADC Panchayat Nagar Panchayat sanamanya umah ke sau kuno rule kuroi je Nagar Panchayat sanamnani tai sau jodino a rule longno sabai nai Nagar Panchayat sanamjak kha hingke jodino rule and regulation nangno sabai nai Nagar Panchayat sanamjak tong kha hingke ang sakbai thangno kudo thangoi ke sinai umah ke buagra sau ta dollo tai sau bahai hinoi je chini hano kebno riwi mangla kebna dina thangya hai ni bu sauta dolok tamong lekha kisak naina ji that the SDM and the district administration has no map. They're taking natural boundaries as a map and they're taking the Nagar Panchayat election as the final authority. Holding elections in an ADC area does not constitute that 6th schedule area can be given away just like that. अभी क्या मतलब वो एरिया हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारे लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा. हम इलीगली ADC नगर पंचायत को लेना नहीं चाहता है और हम इलीगली ADC को भी 1 इंच भी जगह नहीं देंगे जो इलीगली अगर नगर पंचायत हमें लेना चाहे. मैं चाहता हूं कि अपना बाउंड्रीज़ का हम सम्मान करें. नगर पंचायत में रहे. मैं नगर पंचायत के खिलाफ नहीं हूं और वैसे ही नगर पंचायत को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ADC का सम्मान करना चाहिए. आपकी सब में कितना एरिया अभी बहुत जगह ऑलमोस्ट 30% तो जगह उन्होंने लिया है और इनका आधार का कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है. इलेक्शन हो गया तो अगर कल हम नंदनगर में ADC इलेक्शन कर दे तो नंदनगर ADC नहीं बनता है. तो ऐसे ही आप नगर पंचायत इलेक्शन करने के बाद वोटर रोल के आधार में आप ADC एरिया को दखल करेंगे जैसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. हम कानूनी इससे बात करेंगे एंड वी विल नॉट अलाउ दिस इलीगल एक्ट टू गो हेड. एंड बाय द वे ये जो DM का ऑफिस भी है, SDM का ऑफिस भी है, SP का ऑफिस भी है, वो भी ADC एरिया में. ये भी आप पूछ लीजिए. ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हमारा ADC एरिया में. हमने नहीं बोला कि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हमने जगह दिया है. लेकिन कुछ जगह में अगर आप इलीगली इंक्रोच करना चाहोगे 6th शेड्यूल एरिया में वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. CM बोल रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं. देखिए CM का बात मैं मीडिया के सामने जवाब नहीं देना चाहता हूँ. CM शायद मुझसे नहीं बात करके मीडिया के थ्रू मुझसे बात कर रहा है. लेकिन मैं CM का पोस्ट को इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ. अगर CM से मुझे बात करना है तो मैं मीडिया के थ्रू नहीं, मैं डायरेक्टली उनको फोन से बात करूंगा या उनसे मिलकर कोर्ट में आप जाएंगे ADC. next update kha dol asis chanchalani norok bon joto borok hamkin siniuna boni tok YouTube nayan thangki 32 million plus subscriber tongu je chung thanan thaka hinke Tiprani all borok ni subscribe khaika hinke phano boni chuk 32 million thangma galakta asis chanchalani by dolok James norok chinuna Tiprani je biba jamati ni bini chalata bo Asis Chanchalani by Maliman Yakolo Kaisa Umai Saka. You are the skillful visionary artist, my brother Asis Chanchalani. As myself, a YouTuber once upon a time, I understand and respect your journey from YouTube to filmmaker. You are inspiration for so many young talent in this country. Great memories with you working. Dolok tam sakana ka hamkin buji thakana nongkha khoroksa umai Asis Chanchalani khoroksa artist umai je talented type खर्च यूट्यूबर जे फ्लो साइमा खा खर्च यूट्यूबर थेके जे फिल्म मेकर थांगा नेम काइसा हानि कलाइया जों रेस्पेक्ट खायो नि ना जे जार्नी न
nini samung belai nu kaham nono nainnya kebang ma borok je yang talent dok borok bu nono nainu surungo umah ke sakata dolok tam sanam tu ubnu tinrak tolo comment khai sa next update nongka dolok khoroksa Tiprajwk ni logewo jela khoroksa comment belai ke na hamya khai ruka umah ke comment khai ka nongni ni private part phunu di nana rang der sornai umah ke belai ke nu comment hamya khai Tiprajwk jolijak hoi tongu tai Tiprajwk umah ke belai nu kutugui berai rkha umah borno sung kok thaisan sanam sugu jodi nung umah ke je mai chau nyai nung sabono comment khai taka bu boron comment hamya khai ka sabono ba khai ka obo tamo nin am babu sai demand ba haipon si nin bodala nin am babu ganang khobi umah kutukja kuta hege umah borno sung kok thaisan sanam sugu mai chau nyai umah ke borong nang nuya comment ta khai di umah comment khai nyai ni di nung simung las nugya nin loge nin am babu ganang manchun man thang pai ta hege umah je sia saimai harka tangai khainai ba ubunu tui Tiprajwk tam saka dolok kisa khnawai naji comment check khai tongmani suddenly ang kaisa boroni comment nugiru do hinke a borok nok screen nukhna a borok amsike ko khaimeke comment khaika no nugunya ma kana se ko khaimeke bano comment khaika seriously tiprasa amdike down khayo amdike fun khayo amdike bengayo hinke je fru buni dofani borok bai sajak furungke chin tiprasa haisao but tiprasa no amke tola khiklai to arang tam hamesa kaba ani kaisa small business tongo jala pickle nei ajaga ang pork phalo chicken phalo inke batamni comment khai ni na abo se phone na abo 150 rupees khai amte fu angatam hame kok saka angatam na ani ri na tam takaisa kan bakhna yo comment khai angani bakhna yo jispa no khai nai angani bakhna yo green phan nai white phan color nai ani parents ni problem nya ke nang nai sabo nung ungjana sabo sade tab oro kengma borok siplai phayan bukhanai singka ba comment khai do kaisa al karone an mistake khangklang go shikamu ani kaisa kunung klang go shikamu yakani dress hamya yakang borok no kunu pengai tongu yak kunu walai tungam teke kaisa kok do hekara ang kun bosai ang just ani pickles offer tongu advertisement ri tongu hune angara sai tong karta masa phaijau ka siplai tolawo bin bukhanai sinaji bukhanai are bhai abani personal matter si angan bukhanai tam khai color khaine khaya ta baksa borok sajau nai social media platform ba kaham bo khaina hamya bo comment khaine hinka a comment nai je bo busu buko shitra kai saka o jaga wo bini simi bolai si maisa khaya do bo jaga bini parents no bo tola khiklai tongu nung saksang nam teke funu koita mo nung sik mara ma tongjak cool guy hai ma tongjak no bro nung cool guy hai boingya nung tolao khiklai cheap person ngai tongu ni sai ba o lama rickshaw driver no behavior kahamle nung tiprasa tola khiklai tong nung ta mo wancho ke alka do phani borok chungna support khaine amti khaiye nung wancho ko thansa amte ke tongi manai chung ni tomung ba chung chini borok support khaime hangkan ke thansa ta bhai ke ka sadi kom ajaga wo kaisa video normal khake bo saisinai hi erai to badadi kok sitra se akok bukhu go se payam se kok sitra amse khra to jam se ka sato ja kok rong no mane nung bahai borok ang chabi maya nung bunte he borok no rok kaisa kok kaham ke bo mane borok no thik ase mistake to hangke phurungi manu but ni nabo phurung mai ni nabo borok no bengai mo kale nung pura nung sak nung ta ma chukang semia do but nung next time amte comment khai ka nung thapra ma nujane ke police case jana jaga ang sai tong because ang amte borok no market national ang controversy na musunya but the thing is nung amte ke sak ang onek bano reply dia ang comment delete khai but tini ka onek am khor kharap ka anga sa kun pan saya kun hamya sayang just ani pickles ni abono so offer huni sai tong mani next update ka dolok je phainai jorawa tabuk je upcoming phainai TTADC kaisa election ongna thangi dong ta dolok hike umon sai sikang dolok mani cha omai saja ADC joto ni bago ni ADC borok dekon dokol khai hamnai ADC habi joto borok ni saman ke rinai kebuno je kebo bibat kusu khate mai khaiya joto no saman ke rinai umai ke sauta but ubuno nongma yaglo khorokja Tiprasa bo belai jolijak kha tai bo bon o video no reply mari khata boni che tai bo umai ke sau je 6 schedule obong kha kaisa ADC tangai sini jak actually ADC sini jago tribal long ni bago je Tiprasa rong bago hike a jaga bhake wansar manai 6 schedule wansar bhake manai ubun tuini bo kaisa daso reply ri khata dolok no bo kisa khnawi naji bas kangni ADC election no tege belai no controversy the conspiracy anglajak sintirpra hastiwo o situation go eba o jorago ang norok bai kaisa ko shere khege ni musungo इस बार का इलेक्शन हम लोगों के लिए इस पार और उस पार का लड़ाई होने वाला है
tamni hinmale sini Tiprajwk hastini CM adat niya Dr. Manik Saha already clear khaigei public ni baskango hai hini sakha je ADC area যতনি বাগিনো হনে যখন আমরা আমাদের দখলে আসবে একটা উন্নত মানের একটা এডিসি আমরা তৈরি করব সেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ না জাতি জনজাতি মণিপুরি না সংখ্যালঘু সবার জন্য এডিসি So according our honorable CM साहब ADC एरिया सब के लिए है और सब लोग उसमें रह सकता है और ADC का जितना भी फैसिलिटी है सब लोग को मिल सकता है बट 6 शेड्यूल की प्रोविजन और संवैधानिक आधार पर आर्टिकल 244 की तहत ये क्लियर किया गया है कि TTAADC स्टैंड फॉर द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल established in 1982. It is a specially administrative body under the 6th schedule of the Indian Constitution, designed to protect the rights and culture of indigenous people in Tripura. Here we can see another one, which is key details about the TTAADC to safeguard the socio-economic and cultural interest of the tribal population within the state. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 6 शेड्यूल की प्रोविजन के अंदर कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश्ड किया गया है ओनली फॉर ट्राइबल्स के लिए। तो यहाँ पे सवाल इलेक्शन का नहीं है, सवाल ट्राइबल का वजूद के लिए है। हम किसके साथ जाना चाहता है, कौन हम लोगों के लिए अच्छा सोचता है, साबो सिनी बागे काम नाय जों आपनो सिनानै नांगौ सिनी त्रिप्रासारक जतन और क्लियर न कैसा इंटेंशन नगै मानो जे TTAADC नि जे 6 शेड्यूल प्रोविजन तंगमानि न ब्रेकडाउन खायगानि कैसा कन्सपिरेसी क्लियर न जों और नगै मानो सफाइदि जों थानसा खलायगै जों सिनि त्रिप्रासानि बागै सामन खलायगानो बसकांनि ADC इलेक्शन बाहायनो जों थानसाके याप्रिसेलागै बुबाग्रानो सुबालायानो Hingke dolok tini bidun bagi asujan ongla sinai malanya next video hamboi.